Φανερόιμη βλά αργύριν και έσουν μεζιντών. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιος πρέπει να μεταφράσει για σένα, να ακούς και εσύ. Βλά είναι σερπετόρ υπερεντής, με μενούρα τον ντρούσμε, η σερμπέν χτού εσούμ σούμ βίτε, καπροκστού αρκό, ενεργή, βέρπρες θα Ευαγγείλιο του Ιησούς Κρίστητ. Φανερόιμη και έσουν μεζιντών. Γιταστού και μη πάρ πράπ να κίσεν τόν, και μη πάρ γιταστούν κονφερέντσεν τόν. Δεν φανερόιμη τεγέ. Δούα του θέμ, και θα ήθελα σε αυτό, αν θέλεις να πεις και εσύ δύο λόγια, αδερφέ, για την υπηρεσία στο YouTube με την Existonie φάκε είναι YouTube, κουβλάει μπάσου μια σκουάδερ τιέτερ, μπαίνε πούν τέπερ το μάδε ατιέ, κουμούν σώιμ λέτρα και κέμινε Μπίμπελ, με εμπτυσί το μάδε, με σπεγγίμε, κουμούν δεν πιο συμγερά ατιέ. Η σωστή πορεία φάκια. Πες δύο πράγματα, αδερφέ, για αυτό το έργο. Καλημέρα σας, αδερφέ. Καλημέρα. Να σας πω ότι είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας. Και ο Θέμ και έχει γκαζίμ τέπρι μάθ περμούα και για να με ζητούει. Συγχαρητήρια για αυτό το θαυμάσιο μέρος. Δε γιουρόις συγχαρητήρια τώρα. Γκαζόμ προχτέ Προσεύχομαι Θεός να σε ευλογήσει και να γεμίσει από αδερφούς και αδερφές. Λούτεμ και πιο ντερτές τεμπούσετ για νιέρες μεσημτάρ. Από αγόρια και κορίτσια. Να βάιζα δε διέμ. Θα αγαπούν και θα υπηρετούν τον Θεό. Και το ντούαμ ποδετ σερμπέιν πρεντίν. Είναι μεγάλη ευλογία να σας επισκέφτομαι. Εσμπεκίμ τέπρι μάθ περμούα του τι έμεινε με ζητούει. Τώρα για την ερώτηση. Ήταν την περίοδο με τον COVID που δεν μπορούσαμε να πάμε στην εκκλησία. Να βείτε τα COVID και ναι, νουκ μουν το σκόνιμ νεκείς. Δεν μπορούσαμε να δούμε τους μαθητές μας στο γλυκό σχολείο. Νουκ τα κόνιμ δεν ζένσε και εκεί σήμερα σχόλα βιβλίκε. Που παρακολουθούσα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα στο YouTube. Και δεν μου σηκώσε un πρόγραμμα με συμμόρε ένα YouTube. Και τότε εξύπνησε η ιδέα μου ότι θα μπορούσα να το κάνω αυτό για το Ευαγγέλιο. Δατέρ έρθει η ιδέα και χτε μου τα μπέμ προγγίλιν. Έκανα λοιπόν διάφορες σειρές από το Ευαγγέλιο, από την Αποκάλυψη, διάφορες σειρές μαθητείας. Ουβέν κοτζάμ σήμε με σειρά για ουγγίλ, για λέτρατ. Και προς έκπληξή μου είδα ότι υπήρχε αρκετή ανταπόκριση. Δε στη σουρπρίζα είμαι είστε και πάστε και είστε και στιμάδε. Γι' αυτό συνεχίζουμε και κάνουμε. Δε χτε βαζδόιμ δε μπέμ. Πιο παλιά είχα κάνει σειρές στο ραδιόφωνο. Μα πάραξα μπέρνε ράδιο. Και έλεγα αστειευόμενος πάντα ότι έχω το κατάλληλο πρόσωπο για το ραδιόφωνο. Θα κάνω φιτούρ να προστάσουμε το ράδιο. Αλλά παρόλα αυτά, ανοίξει ο Θεός μια πόρτα εκεί και μπορούμε και διακονούμε. Porque εσύ εσάπορ και ο Δερ τανίδε, τανί μούντ σερμπέμ. Και είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που το παρακολουθούν. Και κάνει σου μη στομάδα νιέρες και χτε σηκώει με φιαλέ τη Μπορεί ζωή. να βρείτε κι εσείς σωστή πορεία. Μούντα δείχνει δαϊού με τίτλο Σωστή πορεία, στο YouTube. Ιωαθέμ πράπ και μούντα μπαίνει πιούτια. Εστέπρι interessante, Ιωαθέμ το γέσεψε βέτε ενδιέκ, δε εστέπρι interessante εντερτούεσαι. Ευχαριστούμε, αδερφέ, για αυτό το έργο και τις πληροφορίες που μας έδωσες. Κάθε γέρα και καν μπέρ βλέζετε μόντα από μπεσόι σε μια τιέτερ νικό με προστάτες με το μούντεμι την σόι. Γιο λάρκ λάγες τον βέτσε, τα δίνει. Έχετε τους χαιρετισμούς και από τη σύζυγό μου που θα ερχόταν εδώ μαζί μου και κάτι εμποδίστηκε τελευταία στιγμή. Ju përcjellë të falat dhe nga bashortja ime, e cila në momentin e fundit diçka ndodhe nuk erdhi, do ishte mezin ton. Και εκείνο που δεν ξέρετε για τη σύζυγό μου, ότι ήταν Αλβανίδα μέχρι πριν από 15 χρόνια. Atë që ndoshta nuk e dini është që para 15 vjetë deri 15 vjetë ishte shqiptare. Do thotë që atëherë bëri letrat. Ο παππούς της είχε έρθει από την Αλβανία. Gjyshi i saj ka ardhur nga Shqipëria. Ο πεθερός μου, παρόλο που γεννήθηκε στην Ελλάδα, είχε αλβανικά χαρτιά. Vjeri edhe pse u lind në Greqi, kishte letra shqiptare. Και η γυναίκα μου που γεννήθηκε ασφαλώς στην Ελλάδα, στη Θήβα, είχε και αυτή αλβανικά χαρτιά. Gjithashtu dhe gruaja ime, edhe pse u lind në Greqi, vazhdonte me letra shqiptare. Και εσείς, κάποιοι από εσάς παλέψατε για τα χαρτιά για να τα κάνετε κτλ. Περάσαμε κι εμείς για χρόνια, παλεύαμε μέχρι που τελικά πριν από 15 χρόνια το τακτοποιήσαμε. Siç edhe ju keni dhënë betejë për çështjen e letrave, ashtu dhe ne. Por para disa viteve këtë gjë e rregulluan. Έτσι λοιπόν είμαστε παντρεμένοι μέσα στο αλβανικό στοιχείο. Kështu që jemi të martuar me Shqipërinë me faktore shqiptar. Όταν πήγαινα να τη γνωρίσω, νόμιζα ότι ήταν Αλβανίτσα όπως πάρα πολύ. Kur e njoha, kujtova se ishte një arvanicë si zakonshmet. Αλλά μετά διαπίστωσα ότι είναι Αλβανίδα. Or kuptova që nuk është arvanicë, por është shqiptare, Και ο Θεός μας originale. ευλόγησε, πριν από μια εβδομάδα γιορτάσαμε 40 χρόνια γάμου.
Dhe Zoti na bekoi që para një jave ne festuam 40 vjet martesë. Αρκετά όμως, αυτά ως χαιρετισμός, μια σύνδεση μαζί σας. Θα ήθελα τώρα να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στο κατά Μάρκον Si Ευαγγέλιο. përshëndetje, do të hapi me fjalën e Zotit në Ungjilli i Markos, në kapitulli 1, vargu 14 deri në 20. Atëherë, do ta lexoj unë në gjuhën shqipe. Por pasi u burgos Gjoni, Jezusi erdhi në Galile duke predikuar Ungjillin e mbretërisë së Perëndisë. Dhe duke thënë, u mbush koha dhe mbretëria e Perëndisë është afër. Pendohuni dhe besoni në Ungjillin. Por ndërsa po kalonte buzë detit të Galiles, ai pa Simonin dhe Andrean, vëllain e tij, të cilët po hidhin rrjetët në det sepse ishin peshkatar. Dhe Jezusi u tha atyre, "Ejini pas meje dhe unë do t'ju bëj peshkatar njerëzish." Dhe ata i lanë më njëherë rrjetat dhe e ndoqën. Dhe mbasi eci edhe pak pa Jakobin, birin e Zebedeut dhe Gjonin, vëllain e tij, të cilën ndriknin rrjetat e tyre në bark. Dhe i thiri më njëherë, dhe ata e lanë atin e tyre, Zebedeun në bark me meditesit dhe shkuan pas tij. Ανήκεις στη Βασιλεία του Θεού. Je në mbretërinë e Perëndisë. Πώς μπήκες σε αυτή? Si hyre në mbretërinë e tij. Και τώρα που είσαι μέσα στη Βασιλεία του Θεού, τι κάνεις για τη Βασιλεία του Θεού? Dhe tani që je në këtë mbretëri, çfarë bën për këtë mbretëri? Οι ερωτήσεις αυτές είναι προσωπικές. Këto pyetje janë personale. Γιατί έχω για σένα σήμερα ένα βασιλικό προσκλητήριο, μια πρόσκληση βασιλική. Për ty kam sot një ftesë mbretërore. Μέσα στα εδάφια που διαβάσαμε έχουμε αυτή την πρόσκληση. Në vargjet të cilat lexuam kemi këtë ftesë. Ο βασιλιάς θέλει να μας κάνει υπηκόους της βασιλείας του. Mbreti do të na fusë në mbretërinë e tij Και θέλει να μας κάνει υπηρέτες και συναγωνιστές του. dhe do të na bëjë shërbëtorët e tij. Αμέσως μετά από τη βάφτιση του Ιησού στον Ιορδάνη, Direkt mbas pagëzimit të Jezus Krishtit në Jordanin, έχουμε τους në lumin, πειρασμούς του Ιησού και μετά τη δημόσια διακονία του. kemi ngacmimet e Jezusit dhe pastaj Jezusi del publikisht. Από τη στιγμή που δεν μπόρεσε ο πειρασμός και ο εχθρός να καταλάβει τον Ιησού, Pirazmos. Mbas të udhimeve të Jezus Krishtit, mbasi u duk që nuk mund të bënte diçka djalli, που ήταν μια επίθεση εναντίον του, ishte një sulm ndaj tij. τώρα βλέπουμε μια αντίθετη επίθεση. Tani kemi një sulm ndryshe. Το βασίλειο του σκότους δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ιησού. Mbretëria e errësirës nuk mund të mund Jezus Krishtin. Και βλέπουμε αργότερα ότι αυτός θριάμβευσε πάνω στο σταυρό. Dhe shohim më vonë që Jezus Krishti ndriçoi triumfoi në kryqin e tij. Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε το πρώτο πράγμα που κάνει ο Ιησούς. Dhe këtu pra shohim gjën e parë që Jezus Krishti vepron. Διακηρύττει το βασιλικό του δικαίωμα πάνω σε όλο τον κόσμο. Ai predikon të drejtën e tij në të gjithë njerëzimin. Και πάνω στη δική σου τη ζωή. Dhe në jetën tënde, mbi jetën tënde. Η βασιλεία του Θεού έφτασε, μας λέει. Mbretëria e Perëndisë erdhi thot. Τι σημαίνει αυτό για τη ζωή σου? Çfarë do thotë kjo për jetën tënde? Έχεις μια νέα ταυτότητα Ke një kartë identiteti të re και έχεις μια νέα αποστολή. dhe ke një vepër të re. Η βασιλεία του Θεού έρχεται στη ζωή μας και μας κάνει υπηκόους της. Mbretëria e Perëndisë vjen në jetën tonë dhe na bën në shtetës të tij. Και η βασιλεία του Θεού κυριεύει τη ζωή μας και μας κάνει υπηρέτες της. Mbretëria e Perëndisë është ajo që zotëron jetën tona dhe na bën pjesë të mbretërisë. Έρχεται στη ζωή μας και μας δίνει νέες ταυτότητες, Vjen në jetën tona dhe na jep identitet të ri, αλλά μετά μας καλεί και σε υπηρεσία. por gjithashtu na fton në një shërbes të re. Ας δούμε πρώτα τα εδάφια 14-15. Le të shohim vargjet 14 dhe 15 nga kapitulli 1 i Markos. Εδώ έχουμε το πρώτο προσκλητήριο. Kemi ftesën e parë. Και πρέπει σήμερα να δεχθείς αυτή την πρόσκληση του βασιλιά να γίνεις υπήκοος του αν δεν έχεις γίνει. Dhe do duhet këtë ftesë ta pranosh, që të bëhesh i pjesëtar i kësaj mbretërie nëse nuk je. Το 1993, ενώ ήμουνα στον Καναδά, Në vitin 1993, ndërkohë që isha në Kanada, μετανάστης όπως και εσείς,
Isha atje si emigrant. Πήγα στο γραμματοκιβώτιό μου να πάρω την αλληλογραφία. Vajta në kutinë e postës për të marrë letrat. Και ξεχώρισα μια μεγάλη πρόσκληση, ένα πολύ όμορφο προσκλητήριο με το επίσημο έμβλημα του Καναδά. Në mes të tjerës veçova një zarf ku kishte një vul me vulën e Kanadas. Το άνοιξα με πολύ έτσι, προσμονή και βρήκα πρόσκληση από τον μεγάλο δικαστή για να ορκιστούμε να πάρουμε την καναδική υπηκότητα. Hapa me shumë etje dhe pash atje brenda që kishte një ftesë e cila ishte nga gjykata e shtetit për një thirrje për të vajtur të marrë shtetësinë e Kanadas. Ορκίστηκα πίστη στη βασίλισσα Ελισάβετ τότε. U betova përpara mbretëresës Elisabet και στο σύνταγμα της χώρας και έγινα Καναδός πολίτης. Dhe në ligjin e shtetit dhe u bëra në shtetas kanadez. Παρόμοια σήμερα, ο Ιησούς μας καλεί να γίνουμε υπήκοοι της Βασιλείας. Gjithashtu sot Perëndia Jezus Krishti na thret që të bëhemi në shtetas të mbretërisë qiellore. Ορκίζεσαι επίσης στο Βασιλιά Χριστό. Betohesh përpara mbretit Jezus Krisht. Να γίνεις άξια πολίτης της Βασιλείας του. Të jesh i denj dhe e denj për mbretërinë e tij. Γιατί λέει εδώ ο Ευαγγελιστής Μάρκος ότι ο Ιησούς ξεκίνησε μετά από τη σύλληψη του Ιωάννη? Pse këtu thot Marko që ai vazhdoi mbasi arrestuan Gjonin? Η σύλληψη του Ιωάννη μας λέει τι θα συμβεί και με τον Ιησού, αλλά και αργότερα με τους Αποστόλους του. Arrestimi i Gjonit na shpjegon se çfarë do të ndodhi në vazhdim me Jezus Krishtin, por gjithashtu dhe me dishepujt. Δείχνει ότι αν είμαστε πολίτες της Βασιλείας του Θεού, μέσα στον κόσμο θα έχουμε διωγμούς και δυσκολίες. Na tregon që nëse jemi pjesëtar të kësaj mbretërie, në vazhdim do kemi ndjekje, përndjekje. Άρα η πρόσκληση αυτή φτάνει στα χέρια μας, όχι χωρίς κάποια προειδοποίηση πόσο σοβαρές συνέπειες θα έχει στη ζωή μας. Pra, kjo ftesë vjen në duart tona me paralajmërim që do të kemi vështirësi. Η πρόσκληση σήμερα δεν αφορά αυτούς που θέλουν τη βόλεψή τους. Kjo ftesë nuk i drejtohet atyre që duan rehatin e tyre. Είναι για παλικάρια που είναι έτοιμοι για θυσίες. Është për trima që janë gati për flijime. Είναι για λεβέντισες που είναι έτοιμες για το κόστος. Janë për trimrese që janë gati për këtë kosto. Αλλά φυσικά εδώ η αντίδραση των σκοτεινών δυνάμεων δεν μπορεί να σταματήσει την επέκταση της Βασιλείας του Θεού. Por reagimet e frymave të errta nuk ndalon këtu. Nuk ndalojnë. Στο εδάφιο 15 έχουμε το Ευαγγέλιο. Në vargun 15 kemi Ungjillin. Αλλά προσέξτε, εκεί το Ευαγγέλιο δεν αφορά τα προβλήματά σου. Por këtu Ungjilli nuk i drejtohet problemeve tuaja. Όχι, δεν αφορά τα άγχη σου. Nuk i përket ankhtheve tuaja. Τα αδιέξοδά σου. Mos rudaleve tuaja. Πολλοί έτσι ένα τέτοιο Ευαγγέλιο θέλουν, με αυτόματες λύσεις. Ndoshta të shumtit kërkojnë një Ungjill të tillë me zgjidhje automatike. Όχι, το Ευαγγέλιο αφορά τον Ιησού, ότι είναι ο Μεσσίας, είναι ο Χριστός. Ungjilli i përket Jezus Krishtit që ai është shpëtimtari. Είναι αυτός που φέρνει την απολύτρωση του κόσμου. Është ai që kërkon shpëtimin e botës. Και των ανθρώπων που θα επιστρέψουν Të njerëzve që do kthehen atë. Στο εδάφιο 15 Në vargun 15 βρίσκουμε 4 σημεία. shikojmë 4 pika. Ποιο είναι το μήνυμα αυτό του Ιησού? Cili është mesazhi i Jezus Krishtit? Πρώτον, έφτασε η ώρα. I pari mesazh është që thotë erdhi koha. Δεύτερον, έχει φτάσει η Βασιλεία του Θεού πια σε εμάς. E dyta është erdhi mbretëria qiellore në ne. Το τρίτο μας λέει μετανοείτε, επιστρέψτε από την αμαρτία δηλαδή. E treta është ktheuni, pendohuni nga mëkati. Και το τέταρτο μας λέει δεχθείτε αυτά τα καλά νέα, το Ευαγγέλιο. Dhe pjesa e katërt është që pranoni Ungjillin e Jezus Krishtit, këto të reja. Πρέπει να μετανοήσουμε την αμαρτία μας και να δεχθούμε αυτά τα καλά νέα του Ιησού Χριστού. Pra duhet të pendohemi dhe të pranojmë këto të rejat nga Jezus Krishti. Ας σκεφτούμε ποιο είναι αυτό το μήνυμα για μας. Le të mendojmë cili është ky mesazh për ne. Έφτασε ο καιρός που ο Θεός εκπληρώνει τις υποσχέσεις του. Erdhi koha ku premtimet e Jezus Krishtit bëhen vepër. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι κάποιος τυχαίος που εμφανίστηκε στην ανθρώπινη ιστορία. Jezus Krishti nuk është një i zakonshëm që u shfaq në botë. Είναι το αποκορύφωμα της αποκάλυψης του Θεού. Është kulmi i shfaqjes së Perëndis. Πάει ο καιρός που ο Θεός ανέχθηκε τη βασιλεία του σκότους. Iku koha kur Perëndia pranonte shtypjen e errësirës. Έφτασε η ώρα που ο Θεός φέρνει ανθρώπους τώρα μέσα στη βασιλεία του. Erdhi koha
ku Perëndia sjell njerëz brenda në mbretërinë e tij. Εσύ τι θα κάνεις την ώρα αυτή? Ti çfarë do të bësh në këtë çast, në këtë orë? Το Ευαγγέλιο είναι όριμο, είναι έτοιμο. Ungjilli është i pjekur, është i gatshëm. Το Ευαγγέλιο δεύτερον είναι διαθέσιμο. Gjithashtu Ungjilli është i gatshëm. Ξέρετε, στην Παλιά Διαθήκη, η Παλιά Διαθήκη περιγράφει το Θεό στον βασιλιά του σύμπαντος. Në Djatën e Vjetër, του κόσμου. Perëndia duket Perëndia i universit. Παρ' όλα αυτά υπάρχει προσδοκία ότι κάποτε ο Θεός θα φέρει τη βασιλεία του μέσα στο δικό μας τον κόσμο. Megjithatë duket qartë që Perëndia do të sjellë mbretërinë e tij brenda në botë, brenda në njerëzim. Το ίδιο πράγμα βλέπουμε και στη δασκαλία του Ιησού. Gjithashtu edhe në mësimdhënien e Jezusit Krishtit, kjo duket. Μας μιλάει για τη βασιλεία του Θεού σαν να είναι τώρα μπροστά μας, να ανήκουμε στη βασιλεία του Θεού. Na flet për mbretërinë qiellore sikur jemi tani në mbretërinë qiellore. Και άλλες φορές μας μιλάει σαν να είναι η βασιλεία του Θεού που θα έρθει στο μέλλον. Dhe disa herë tjera na flet për mbretërinë qiellore sikur është diçka e ardhshme që do vi dikur. Λέει στους μαθητές του, η βασιλεία του Θεού είναι κιόλας ανάμεσά σας. Thotë tek nxënësit e tij që mbretëria qiellore është midis jush. Αν με βλέπετε, λέει, να βγάζω τα δαιμόνια με το πνεύμα του Θεού, σημαίνει ότι έφτασε η βασιλεία του Θεού. Nëse më shikoni që unë çliroj njerëz nga demonët, kjo do thotë që erdhi mbretëria qiellore. Η βασιλεία του Θεού είναι παρούσα. Είναι μέσα στη ζωή μας όταν νικούμε τον εχθρό. Pra do të thotë që mbretëria qiellore është në ne, është midis nesh kur ne mundim armikun. Αλλού όμως μας καλεί να προσευχόμαστε για να έρθει η βασιλεία του Θεού και να γίνει το θέλημα του Θεού στον κόσμο μας. Në vendet e tjera na fton që ne të lutemi και të vijë mbretëria qiellore në ne po dhe midis njerëzve. Αυτή είναι η προσευχή, η κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών. Kjo është lutja e të dielës. Μάλιστα, όταν αποχαιρετά τους μαθητές του, λέει ότι δεν θα πιούμε ξανά μαζί κρασί μέχρι να έρθει η βασιλεία του Θεού. Madje kur është duke përshëndetur nxënësit e tij dishepujt, është i thotë që unë nuk do pijmë nga kjo vera derisa të vijë të ndodh kjo në mbretërinë qiellore. Άρα βλέπουμε ότι η βασιλεία του Θεού είναι παρούσα πνευματική στη ζωή μας. Pra ne shohim që mbretëria qiellore nga ana frymore është këtu midis nesh. Στην τελική της φάση θα έρθει στα τέλη των καιρών. Por në fazën përfundimore do të vijë në kohët e fundit. Έτσι λοιπόν, αυτός ο οποίος σήμερα έρχεται με μετάνοια και πίστη στο Χριστό, Pra, kushdo që sot vjen me pendim dhe besim përpara Krishtit, κάποτε ο Χριστός θα το δεχθεί ένδοξα μέσα στη βασιλεία του. Jezus Krishti dikur do ta pranojë atë me lavdi përpara në mbretërinë qiellore. Και εσύ γιατί έρχεσαι στο Χριστό? Edhe ti pse vjen në Jezus Krishtin? Έρχεσαι στο Χριστό για να λύσεις τα προβλήματά σου. Vjen për të zgjidhur problemet e tua? Αν πάμε μια βόλτα στην Ομόνια, Nëse do shkonim një xhiro në Omonia, μπορώ να σας δείξω εκεί κάποιες συνάξεις. Mund t'ju shohni atje goxha salla me mbledhje të krishtera, po, που καλούν τους ανθρώπους σε άλλο Ευαγγέλιο. që i ftojnë njerëzit në një ungjill tjetër. Ένα Ευαγγέλιο υγείας και ευδαιμονίας. Në një ungjill ku ka shëndet, ku ka çdo gjë shkon mirë, Ένα Ευαγγέλιο πλουτισμού në një ungjill ku ka pasuri και επιχειρηματικής επιτυχίας. dhe biznesa që shkojnë mirë. Αν γίνεις πολίτης της Βασιλείας του Θεού, θα λύσεις όλα τα προβλήματά σου. Αυτό μας λέει. Dhe thonë që nëse ti bësh pjesëtar i kësaj mbretërie, çdo gjë do të zgjidhet, çdo gjë do shkojë mirë. Όμως εδώ βλέπουμε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν έχει φτάσει ακόμα στην τελική της μορφή. Por këtu shohim vetë se që mbretëria qiellore nuk ka arritur në ciklin përfunditar. Ο Χριστός θα λύσει όλα τα προβλήματα του κόσμου και τα δικά σου, αλλά όταν θα έρθει στο μέλλον. Por, po, Ungjilli thotë që Jezus Krishti do të zgjidhte të tëra problemet e tua po dhe të gjithë botës, por jo tani, kur të jetë në fund. Θα δώσει την υγεία και την ευημερία που ζητάς, αλλά στην αιώνια ζωή που έρχεται. Do të japësh shëndetin dhe çdo gjë të mirë, por atëherë kur të vijë në mbretërinë qiellore. Μέχρι τότε τι ρωτάς? Por deri atëherë vetëse çfarë pyet? Το Ευαγγέλιο εδώ ζητάει ανταπόκριση στο Θεό. Ungjilli këtu kërkon gatishmëri και να υπηρετήσουμε τη βασιλεία του. Dhe t'i shërbejmë mbretërisë së tij. Έτσι λοιπόν πρέπει να ανταποκριθούμε τώρα σε αυτό το προσκλητήριο που λάβαμε. Pra duhet t'i kthehemi kësaj ftese që morëm. Τι πρέπει να κάνουμε? Çfarë duhet bëjmë? Μετάνοια και πίστη στο Χριστό. Pendim dhe besim në Jezus Krishtin. Δηλαδή να φύγει η καρδιά μας που είναι κολλημένη στα πράγματα της αμαρτίας, στα πράγματα του κόσμου και να αλλάξουμε στρατόπεδο. Të iki zemra nga gjërat e ngjitura në mëkat dhe të ndrojmë skuadër. Ο
κόσμος αυτός είναι ένα πλοίο που βουλιάζει. Πρέπει να τρέξουμε μακριά. Bota në cilën jemi është një vapor I cili është duke u zhytur. Duhet të vrapojmë. Να δούμε μέσα στην ζωή μας τον Ιησού Χριστό. Dhe duhet të pranojmë në jetën tonë Jezus Krishtin. Να τον κάνουμε σωτήρα μας. Ta bëjmë shpëtimtarin Να τον ton. κάνουμε Κυριό μας. Ta bëjmë Zotin ton. Δεν θα μας λύσει όλα τα προβλήματα σήμερα. Nuk do të I zgjidhë tëra problemet sot, Αλλά θα περπατάει μαζί μας. por do të heci së bashku me Θα ne. είναι ο φίλος μας. Do të jetë shoku jon. Θα μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις της ζωής μας. Do të na ndihmojë të përballojmë problemet e jetës Θα tonë. μας δώσει την αγάπη του. Do të na japi dashurinë e tij. Την ειρήνη του μέσα στις δυσκολίες. Paqen e tij në vështirësitë tona. Τις ευλογίες του όταν θα περνάμε δύσκολα. Bekimet e tij atëherë kur do të jemi vështirë. Και θα έρθει η ώρα Edhe do të vi kjo orë που θα μας φέρει στη βασιλεία του ολοκληρωτικά. që do të na sjellë në mbretërinë qiellore krejtësisht. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι ο Ιησούς καλούσε τους ανθρώπους να αποφασίσουν αμέσως, χωρίς καθυστέρηση, για τη βασιλεία του. Por shohim tu që ai fton njerëz të cilët duhet të vendosin tani, Και αυτό në atë είναι το moment. μήνυμά μας στην Εκκλησία. Dhe ky është mesazhi në kishën tonë. Πρέπει να αποφασίσεις. Duhet të vendosësh. Αν σε κούρασε η ζωή χωρίς το Θεό, Nëse të ka lodhur jeta pa Perëndin, αν σε βαρύνει η ενοχή των αμαρτιών, nëse të rëndon mëkatin në jetën tonë, χρειάζεται τη συγχώρεση του Χριστού. ke nevojë faljen e Jezus Krishtit. Έλα στη χάρη του Θεού. Eja në hirin e tij. Το πλοίο βουλιάζει, τρέξε να σωθείς. Vapori është duke u zhytur, eja të shpëtosh. Το τρένο φεύγει, μην το χάσεις. Treni është duke ikur, mos e humbësh. Θέλει μόνο ο Χριστός σήμερα να μας κάνει υπηκόους του. Jezus Krishti sot do të na bëj shtetës të Perëndis. Αλλά αυτή η βασιλεία δεν είναι μας βάζει μέσα και καθόμαστε μετά. Nuk është vetë se na hyjmë në mbretërinë qiellore dhe pastaj rrim. Όχι, μας καλεί να γίνουμε εργάτες, να υπηρετήσουμε και άλλοι να μπουν μέσα στη βασιλεία. Ai na fton ne të bëhen punonjës, shërbëtor, që edhe të tjerë të futen në këtë mbretëri. Αυτή είναι η υπηρεσία της βασιλείας του Θεού. Kjo është shërbesa e mbretërisë së Perëndis. Αυτό είναι το δεύτερο προσκλητήριο. Kjo është ftesa e dytë, Γιατί είπαμε ότι υπάρχουν δύο προσκλητήρια. sepse thamë që janë dy ftesa. Ένα να γίνουμε υπήκοοι Njëra që të bëhemi në shtetës së mbretërisë και ένα να γίνουμε υπηρέτες. dhe e dyta është që të jemi shërbëtor. Θα δεχθείς σήμερα την πρόσκληση του βασιλιά να γίνεις αντιπρόσωπος, συναγωνιστής του μέσα στον κόσμο. Pranon sot këtë ftesë të jesh shërbëtor I Perëndisë brenda kësaj bote. Βλέπουμε στα επόμενα εδάφια, αφού βλέπουμε το Ευαγγέλιο, Shohim në vargjet e Ιησούς καλεί τους vazhdueshme, μαθητές του. Jezus Krishti fton Να τους dishepujt πάρει κοντά του και να Nxënësit. τους πάρει 40 ανθρώπων. që t'i marri afër tij dhe t'i bëj peshkatar njerëzish. Πριν περίπου 10 χρόνια, Afërsisht afër 10 vjetëve, όταν ζούσαμε εδώ στο Νέο Φάληρο, kur jetonim diku këtu afër në Neo Faliro, παρέλαβα και ένα άλλο προσκλητήριο. Ήρθε μάλιστα με περιπολικό αστυνομίας. më erdhi në duart e mia një ftesë tjetër, edhe madje më erdhi me makinën e policisë. Μου έδωσε ήρθε ο αστυνομικός με το αυτοκίνητό του και μου έδωσε 2 κίτρινους φακέλους. Më dha 2 zarfa polici në dorë. Που είχαν τα ονόματα των 2 γιών μου, το μεγαλύτερο γιών μου. Dhe atje kishte 2 zarfa me 2 emra të ndryshme dhe ishin emrat e djemve të mi. Αν και ήξερα τι ήταν, τους άνοιξα αμέσως. Edhe pse dija çfarë ishte, unë I hapa direkt, Αν και είχαν το όνομά τους επάνω. edhe pse kishin emrin e djemve, jo të Και tij. εκεί είδα την κλήση από τον στρατολόγο. Dhe atje pash ftesën për në ushtri. Ήταν διαταγή παρουσίασής τους στο στρατό. Ishte një urdhër përpara ushtrisë, Συγκεκριμένο στρατόπεδο, συγκεκριμένη ώρα. në një vend konkret dhe në një orë konkrete. Ο ένας τελείωνε το πανεπιστήμιο στο φυσικό, εδώ στην Αθήνα. Dikush ishte duke mbaruar Universitetin e Fizikës, Ο άλλος είχε τελειώσει κινούμενα σχέδια, είχε σπουδάσει στον Καναδά. dikush kishte mbaruar në Kanada. Κανένας δεν τους ρώτησε, παιδιά, θέλετε να έρθετε, έχετε διάθεση, ευκαιρείτε. Asnjëri nuk e pyeti nëse duan të shkojnë, keni kohë, si e pranoni këtë gjë. Έπρεπε να τα παρατήσουν όλα και να πάνε. Ishin detyruar t'i bratesin të tëra dhe të shkonin. Σε 3 εβδομάδες βρισκόμασταν στην Τρίπολη, Për 3 javë ishim në Tripoli, όπου μαζί με άλλα παιδιά δώσαν υπόσχεση ku së bashku me djemë të tjerë να φυλάξουν πίστη στην πατρίδα, dhanë pretime υπακοή στο Σύνταγμα që do t'i nënshtrohen shtetit grek, ligjeve και να υπερασπιστούν μέχρι τη τελευταία σταγόνα του αίματός τους την ελληνική σημαία. dhe do të mbrojnë deri në pikën e gjakut të fundit të tyre flamurin grek Και έγιναν στρατιώτες. dhe u bën ushtar.
Ο Ιησούς σήμερα σε καλεί όχι μόνο να είσαι υπήκοος. Jezusi sot të fton jo thjesht të jesh në shtetas të këtë mbretëri, αλλά να αγωνιστείς για την επέκταση της βασιλείας του. por të sulmosh, të punosh për zgjerimin e kësaj mbretërie. Και σε αυτή την πρόσκληση δεν τη γλιτώνει κανένας λόγω ηλικίας, για παράδειγμα. Dhe këtë ftesë nuk e shpëton asnjëri, për shembull për shkak të moshës. Δεν ξέρω, εδώ δεν έχετε και πολλοί παππούδες, πολλοί λένε εγώ είμαι πολύ μεγάλος τώρα, δεν μπορώ να... Këtu ndoshta nuk keni, nuk shoh njerëz të mëdhej të moshuar që thonë që unë jam i madh tani, çfarë më thoni? Και εγώ ξέρω πολλούς 90'ιδες που κάνουν πάρα πολύ έργο και βάζουν κάτω 20'ιδες. Po gjithashtu njoh shumë moshatarë të moshës 90 vjeç dhe ata janë shumë më energjik se sa 20 vjeçarët. Από την άλλη ξέρω πάρα πολλά παιδιά, εφήβους, που κάνουν πάρα πολύ καλό έργο, καλύτερο από εμάς τους μεγάλους. Por gjithashtu njoh dhe të rinj që bëjnë një vepër shumë të mirë nga më të rriturit. Και από αυτήν την πρόσκληση δεν γλιτώνει κανένας, ούτε άντρες ούτε γυναίκες. Ja pra që nga kjo ftesë nuk shpëton asnjëri, as burra as gra. Πολλές αδερφές κάνουν έργο πολύ μεγαλύτερο από τους άντρες. Shumë motra bëjnë vepra shumë më të mëdha se sa burrat. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς δεν μένει στην διακονία μόνος για πολύ. Shohim që Jezus Krishti nuk qëndron shumë në këtë vepër vetë personalisht. Βλέπετε ανθρώπους γύρω του και γίνονται μια ομάδα, μια κοινότητα, μια Direkt ai fton të tjerë dhe formon një grup. Ο Ιησούς τους έχει μιλήσει, τους έχει καλέσει στην πίστη και έρχεται η ώρα που τους καλεί πιο κοντά του να γίνουν μαθητές του. Jezus Krishti i fton në besim ata, i fton afër tyre, po njëkohësisht fillon dhe i fton ata të bëhen shërbëtorë të Ungjillit. Το Ευαγγέλιο αυτό του Μάρκου που διαβάζουμε, Ungjilli i Markos, nga i cili jemi duke lexuar, ξέρουμε ότι βασίζεται στις αφηγήσεις του Απόστολου Πέτρου. Bazohet në të thënat e Pjetrit. Φαντάζομαι λοιπόν ο Πέτρος να θυμάται την κλήση του Ιησού. Besoj se Pjetrit i kujtohet ftesa e Jezus Krishtit. Ίσως να καθάριζε τα δίχτυα του εκεί πέρα μετά το ψάρεμα. Ishte ndoshta duke pastruar rrjetat nga mbas peshkimit. Ίσως να μαζόταν να ρίξει το δίχτυ του μακριά για να πιάσει. Ndoshta ishte duke hedhur rrjetat diku larg për të kapur peshk. Έρχεται τον καλεί ο Ιησούς. Vjen dhe e fton Jezus Krishti. Και τα παρατάει όλα και Dhe atëherë ai braktis të tëra dhe vazhdon. Αυτό είναι φοβερό. Kjo është e tmerrshme. Τον εντυπωσίασαν τόσο τα λόγια του Ιησού, τόσο ήταν επίγον αυτό το προσκλητήριο που τα άφησε όλα. Ishte kaq urgjent kjo ftesa dhe e tërhoqi kaq shumë sa që i la të tëra. Ο Ιησούς εισβάλλει μέσα στη ζωή του. Jezus Krishti ndërhyri në jetën e tij. Πολλοί νομίζουν ότι όταν ο Ιησούς λέει «Ελάτε και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων», ότι ήταν ένα αστείο, ένα λογοπαίγνιο. Shumë mendojnë se kjo mënyra me të cilin Jezusi i tha ejni do i bëj përshkatar njerëzit, mendojnë se është diçka e thjeshtë, një fjalë goje. Ήτανε ψαράδες. Ishin këta peshkatar. Τους πήρε τώρα, τους λέει «Εγώ θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Edhe hajde do i bëj peshkatar njerëzish. Αυτό είναι όλο και όλο. Kjo ishte tëra? Όχι. Jo. Γιατί πηγαίνουμε στην Παλιά Διαθήκη και βλέπουμε αυτή την εικόνα ψαράδες ανθρώπων να μην είναι μια καλή εικόνα. Shkojmë në Djatën e Vjetër dhe shohim këtë frazën peshkatar njerëzish dhe kjo nuk ishte një figurë e mirë. Είναι μια εικόνα της κρίσης του Θεού. Është një figurë e krizës njerëzore Perëndis. Ξέρετε τι διαβάζουμε στους προφήτες. Shikoni çfarë lexojmë tek profecia. Θα στείλω πολλούς ψαράδες, λέει ο Κύριος, και θα σας ψαρέψουν. Do të dërgoj shumë peshkatarë dhe do i peshkojnë. Θα στείλω πολλούς κυνηγούς και θα σας κυνηγήσουν. Do të dërgoj shumë gjuetarë dhe do të gjuajnë. Σε κάθε βουνό, σε κάθε σπηλιά, δεν θα ξεφύγετε πουθενά. Në çdo mal, në çdo shpellë, nuk mund të shmangeni. Και έρχεται ο Ιησούς. Dhe vjen Jezusi Και παίρνει αυτή την εικόνα της κρίσης. Dhe merr atë figurë të krizës. Και τη γυρίζει ανάποδα. Edhe e sjell ndryshe, gjykimin. Και την κάνει μια εικόνα της χάρης. Dhe e sjell në një figurë hiri. Πώς μπορούσε να το κάνει αυτό? Si mund ta bënte këtë gjë? Γιατί ο ίδιος πήρε την κρίση πάνω του. Sepse ky mori vet gjykimin mbi të. Πλήρωσε αυτό στις δικές μας αμαρτίες. Pagoi ai vet mëkatet tona. Πήρε την ποινή μας. E mori ai Έτσι gjykimin. δεν χρειάζεται κανένας τώρα να πληρώσει για τις αμαρτίες του. Dhe kështu pra tani nuk duhet të paguaj asnjëri për mëkatet e tij. Ο Θεός δεν χρειάζεται να στείλει ψαράδες και κυνηγούς να μας κρίνει. Perëndia nuk duhet të dërgoj peshkatar dhe gjuetar që të na gjykoj. Υπάρχει μια καινούρια αποστολή η οποία τρέχει.
Existon diçka e re që është duke ecur. Και αυτή είναι η αποστολή της χάρης. Dhe kjo është misioni i hirit. Σε καλεί λοιπόν να γίνεις ψαράς ανθρώπων στη χάρη του Θεού. Të fton të bësh peskatar njerëzsh në hirin e Zotit. Όχι να τους λες πόσο είναι αμαρτωλοί. Jo ti thuash sa më katar jeni, Αλλά να τους λες τι κάνει η χάρις του Θεού. por tu thuash se çfarë bën hiri i Όχι να Perëndis. τους κρίνεις. Jo ti gjykosh. Όχι να τους μιλάς αρνητικά. Jo tu flasësh keq, Αλλά να τους καλέσεις στη χάρη του. por ti ftosh në hirin e Tij. Όλοι οι πιστοί Të gjithë besimtarët στρατολογηθεί. kemi vajtur në ushtri. Πρέπει να αντισταθούμε πρώτα απ' όλα στον εχθρό κάθε μέρα στη ζωή μας. Είμαστε σε μάχη. Άλλη μια φορά, αδερφέ, το Ναι, λέω ότι όλοι οι πιστοί είμαστε στρατιώτες. Të gjithë besimtarët jemi ushtar. Πρέπει να αντισταθούμε στον εχθρό πρώτα απ' όλα καθημερινά στη ζωή μας. Duhet të rezistojmë përpara armikut Στους πειρασμούς, για παράδειγμα. në tundimet. Είμαστε σε έναν πόλεμο. Jemi në një luftë, në një betejë. Ο εχθρός κάνει διάφορα έργα δίπλα μας. Armiku është duke bërë vepra rreth rrotullt Ο nesh. δικός μας ο ρόλος πρέπει να κάνουμε σαμποτάζ στα έργα του εχθρού. Roli jon është që ne të krijojmë sabotazhe në veprat e tij. Όταν υπάρχει μίσος, εμείς να φυτεύουμε την αγάπη. Atje ku ka urrëtie, ne të mbjellim dashuri. Στο σπίτι μας, στην εργασία Në μας, shtëpi, në punë, στη συγγένειά μας, στην εκκλησία μας, në rrethin në kish, στους φίλους μας, στην κοινότητά tek μας, shokët, tek shoqëria jon, στην κοινωνία μας, στην γειτονιά μας. kudo në lagjen tonë. Τι σημαίνει όταν εγώ συμμετέχω στα έργα του εχθρού, ενώ είμαι στρατιώτης του Χριστού. Çfarë do të thotë që unë jam pjesëtar në veprat e armikut, ndërkohë që jam ushtar i Perëndis? Προδοσία. Tradhti. Όταν αφήνω την καρδιά μου να την καταλάβουν κακίες. Kur e le zemrën time që të mbizotrojnë gjëra të këqija, Ενώ πρέπει να κάνω καλοσύνες. ndërkohë që duhet të bëj vepra të mira. Όταν κουτσομπολεύω Kur merrem me thashë theme, όσους δεν μ' αρέσουν. për ata që s'më pëlqejnë, Ενώ έπρεπε στοργικά να προσεύχομαι για αυτούς. ndërkohë që do duhesh të lutesh për ta. Είμαι ένας άθλιος προδότης. Jam një tradhtar. Όταν εσύ μιλάς άσχημα στην εργασία σου. Kur ti flet keq në punën tënde, Ή γράφεις στο Facebook χωρίς σεβασμό για τους άλλους. ose shkruan në Facebook pa respektuar të tjerët. Δεν είναι αυτή η δουλειά σου. Nuk është kjo puna jote. Είναι να δείχνεις την αγάπη του Θεού σε όλους και τους πιο βρωμερούς αμαρτωλούς. Puna jote është të tregosh dashurinë akoma dhe në njerëzit më të pisë, më të këqij. Όταν εγώ αδικώ Kur unë bëj padrejtësi, τον συγγενή μου, τον συμμαθητή μου, τον συνεργάτη μου, shokun tim, bashkëpunëtorin tim, είμαι προδότης. atëherë jam tradhtar. Γιατί έπρεπε να υπερασπίζομαι τον αδικημένο, να εργάζομαι για τη δικαιοσύνη Sepse για όλους μέσα στην κοινωνία. Do duhet të mbroja shokun tim, mikun tim. Μου κάνει εδώ εντύπωση ο Πέτρος και ο Ανδρέας που αφήνουν τα πάντα να ακολουθήσουν τον Χριστό. Më bën përshtypje të madhe këtu ku Andrea, Pietri lënë të tëra për të Το ίδιο shkuar me κάνει Jezus και ο Krishtin. Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Të njëjtën gjë bën Gjoni dhe Jakobi. Αφήνουν τον πατέρα τους, τους μισθωτούς, τα δίχτυα, όλα τα αφήνουν και Lën φεύγουν. baban e tyre dhe lën çdo gjë atje dhe ikin direkt. Μπροστά στην πρόσκληση του Ιησού όλες οι άλλες προκλήσεις, όλες οι άλλες υποχρεώσεις υποχωρούν. Përpara Jezus Krishtit, përpara ftesës së tij, nuk mund të qëndrojë gjë tjetër. Ka prioritet me fjalë. Ftesa e tij, Ο δικός μας ο στόχος είναι να ακολουθούμε τον Χριστό. stokos. Ο δικός μας ο σκοπός. Synimi jon është ndjekim Jezus Krishtin. Ο σκοπός του είναι να μας κάνει ψαράδες ανθρώπους, ανθρώπους της χάρης του Θεού. Dhe synimi i tij është të na bëj peshkatar njerëzish. Έτσι λοιπόν καλεί σήμερα εσένα ο Χριστός. Kështu pra sot Jezusi të fton ty. Να είσαι ένας τέτοιος ψαράς Të του, jesh një peshkatar i tillë. να είσαι ένας εργάτης της χάρης του. Të jesh një shërbëtor i hirit të tij. Όταν ανακαλύπτεις ότι γίνεσαι προδότης, Kur zbulon dhe shikon që je bërë tradhtar, να μετανοείς και να έρθεις πίσω να είσαι σωστός εργάτης του të Θεού. pendohesh dhe të vish mbrapa, të jesh një punëtor i denjë i Jezus Krishtit. Και ο Θεός μας καλεί όλους μας σήμερα το πρωί Dhe Perëndia sot na fton të tërë. να εργαστούμε αρμονικά μέσα σε αυτή την εκκλησία. Të punojmë në harmoni brenda kësaj kishe. Να δώσουμε τη μαρτυρία μας και σε άλλους Αλβανούς στην πόλη μας. Të japim dëshminë dhe brenda qytetit ton, lagjes ton.
Και να έχουμε καλές σχέσεις με όλους τους άλλους που διακορούν στη βασιλεία. Edhe të kemi marrëdhënie shumë të mira së bashku me të tjerët që shërbejnë në gjillën e tij. Σήμερα. Pra, çfarë tham sot? Η Βασιλεία του Θεού μας δίνει νέα ταυτότητα και νέα αποστολή. Mbretëria e Perëndisë na jep një nënshëtësi të re, por edhe një mision të ri. Εσύ προσωπικά είσαι στρατευμένος για τη Βασιλεία του Θεού ενάντια στη Βασιλεία του Σκότους κάθε μέρα στη ζωή σου. Jemi mobilizuar sot ti në στρατευμένος. Είσαι στον αγώνα ενάντια, πολεμάς. Je ushtari i Jezus Krishtit, je duke dhënë betejën tënde, pjesën tënde. Ενάντια στην ψευτιά. Kundër gënjeshtrës, Στην αδικία. kundër padrejtësisë, Στον κακό λόγο. kundër fjalës së keqe, Στον κουτσομπολιό. kundër thashëthemeve, Στην υποκρισία. kundër hipokrisisë, Στον εγωισμό. kundër egoizmit, Τον θυμό. kundër nevrave, Την αγένεια. sjelljes së keqe, Τον φθόνο. smirës, kundër smirës. Τη λαγνία. Τώρα αυτό. Ja. Kumar, kundër kumarit. Εγώ πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου να γίνομαι προδότης. Shikoni, unë shumë herë shoh veten time që bëhem tradhtar. Και έρχομαι και μετανοώ. Dhe vi dhe pendohem, Γιατί αυτή δεν είναι η πρόσκλησή μου. sepse kjo është ftesa ime. Αλλού με θέλει ο Χριστός και άλλα κάνω. Jezus Krishti më kërkon vend tjetër dhe unë gjëra tjera bëj. Άραγε θα εκπληρωθεί ο σκοπός του Θεού για τη ζωή μου να γίνω ψαράς ανθρώπων. Por do të bëhet, do të krijohet qëllimi i Zotit në jetën time, të jem peshkatar njerëzish. Θα εκπληρωθεί ο σκοπός του Θεού να γίνεις ψαράς της χάρης Του. Do bëhet qëllimi i Perëndisë në jetën tënde të bëhesh peshkatar i hirit të Tij. Ο Χριστός δεν σου ζητάει να αφήσεις τα δίχτυα σου. Jezusi nuk të thotë që ti të lesh rrjetet e tua. Στη δουλειά σου, στο σχολείο σου, ό,τι και αν Në κάνεις. punën tënde, në shkollë, Αλλά θέλει να τα χρησιμοποιήσεις αυτά για τη δική Του τη δόξα. por do që këto ti t'i përdorësh për lavdinë e Tij. Σήμερα σου θυμίζει ξανά την κλίση σου. Sot të kujton prap ftesën e Αυτό Tij. ήταν το προσκλητήριο για σένα. Kjo është ftesa për ty. Θυμήσου ξανά τις προτεραιότητές σου. Kujto prap prioritetet e tua. Ναι, η οικογένειά σου, ναι, τις ανάγκες σας, ναι, το ένα, ναι, το άλλο. Po familja, detyrat e tua, nevojat e tua, të familjes, Αλλά επίσης είναι και ο βασιλιάς που ζητάει, διεκδικεί τη ζωή μας. por gjithashtu është mbreti që kërkon Δύο nga πράγματα. jeta jote. Ελπίζω όλοι μας να είμαστε υπήκοοι του σήμερα το πρωί. Dy gjëra, shpresoj që sot të gjithë të jemi në shtetës së mbretërisë së Tij. Και αν δεν έχει γίνει σήμερα είναι ευκαιρία και μπορεί να γίνει με μια προσευχή μετάνοιας. Dhe nëse nuk ka ndodhur kjo është sot, koha që ti të pendohesh dhe të bëhet. Χριστέ μου, φέρε μου στη βασιλεία σου. Jezus, më sill në mbretërinë tënde. Κάνε με δικό σου. Më bëhet të tënde. Συγχώρες την αμαρτία μου. Fal mëkatet e mia. Η βασιλεία του Θεού θα σου δώσει νέα ταυτότητα. Mbretëria e Perëndisë të jep një kartë identiteti të re, Αλλά θα σου δώσει και νέα αποστολή. por do të japi dhe një mision të ri. Αυτή τη στιγμή τα λέω αυτά τα λόγια και εξετάζω την καρδιά μου. Në këtë rast, unë jam duke thënë to fjalë, po jam duke dhe kontrolluar zemrën time. Θα το πω άλλη μια φορά να εξετάσεις και εσύ την καρδιά σου και με αυτό θα τελειώσω. Do ta them edhe një herë tjetër me qëllim që ti të kontrollosh zemrën tënde dhe me këtë do të mbaroj. Η βασιλεία του Θεού ήρθε στη ζωή σου να σε κάνει υπήκοό της. Mbretëria e Perëndisë erdhi në jetën tënde që të bëhesh në shtetas të Tij. Κυριεύει τη ζωή σου καθώς σε κάνει εργάτη της. Mbizotronëse në jetën tënde ndërkohë që je motori i Tij, je shërbëtori i Tij. Αφήνεις τη βασιλεία του Θεού να σε κυριεύσει. I lejon mbretërisë qiellore të mbizotrojnë ty. Ας πούμε όλοι μας ναι σήμερα το πρωί στο Le të themi të gjithë po në këtë mbretëri qiellore. Θεός να μας ευλογεί όλους. Amin. Zoti na bekojë të gjithë.